haleluya okera inarwa na yenya go nerera marua maitone makinyu maboto nyake ikanyoine Ibwega ngwatanĩro baeni kao kumau anto arume bonde na rwimbo namba 286. Karibuni anto arume bonde. Akwena morungu ne unkwenda aku enkoroki morungu kwa moyo kwa junde karana gena gwe aku Ibuega, antobau bataina buega. Baringaringere nikao. Ibuega, auto akinyanga karibisha Women's Guild. Badi dia presentation yao. Karibuni.
Waka kwangai tego kuema atego tinge ota kuonokia namando makete mai kanu ate matinge ota kuonokia yoiga tego otomete ato erere kuai benaye
Performance Guild vaya nikao ibwega au ange ngakaribisha LCC na rwimbo namba 297. Karibuni LCC. Gainagera gai wakwa, haleluya. Gai wakwa, gainagera gai wakwa, matukoma, oh gainagera gai wakwa, haleluya. Gai wakwa, gainagera gai wakwa. Antu baurete mundune jwa saitani waboria baugaga parendere mandeko. Antu baurete mundune jwa saitani waboria baugaga parendere mandeko. Nekianto bateko onoka tuarendere neawe tonto nyuregete kudara ekumana untore neaku olombaga mwanani tieke que more torene wategerwa pakona goreo mundu mabidio na miario yaku nebiagete mosemo torene wategerwa pakona goreo mundu kumana untorene aku olombaga mwanani kena tieke que more mwanani arekwera ne wagite mosemo karoka wirire meya mundu jwa kujodire mwanani arekwera ne wagite mosemo karoka wirire meya mundu jwa kujodire nekianto bateko onoka tuarendere neawe tontonyo regete kodara ekumana untore neaku ulombaga mwadhani keno tieke que more watomerwa ogasokya mtojo na iglesia kwa tonto eteretero tere jerere que dioro watomerwa ogasokya mtojo na iglesia kwa tonto eteretero tere jerere que dioro
karingereni kamwe. Au twakinyanga karibisha Gracious Choir amwe na ngo karibisha the church choir. Karibuni church choir. Church choir karibuni. Baba pokea sifa. Oh Baba pokea sifa. Oh Baba pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Sifa Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Ya kwa Bwana kwake nitang'ara, mti wake sitakana, ni neno imara. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo. Nina uzima furaha daima, njoni kafurahi papo. Kama kiti chake vivo ni yake hadi, alivye amerudi. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo. Nina uzima Furaha daima, njoni kufurahi papo. na wangu, tena Mungu ndio lake jina. Ataacha roho yangu wala kunikana. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo. Nina uzima furaha daima, njoni kafurahini papo. Atakiri langu jina mbele za Babaye, anipe fahari tena mbinguni nikae. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo. Nina uzima furaha daima, njoni tufurahini papo. Asante sana kao kamwe. Paringaringere ni boega. Iboega tukaingerwa eu i Gracious Choir bagwatanirite na youth. Gracious Choir na youth. Karibuni. Namjua aliyemwomba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua Ninamjua aliyemwomba, aliyemwomba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. ninamjua Ninamjua aliyemwomba, aliyemwomba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. ninamjua Ninamjua aliyemwomba, aliyemwomba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. aliyeni
niangukapo mimi nitasimama tena. Kumbuka niwapo gizani, Bwana ni nuru yangu. Hawezi kuniacha Bwana mimi niangamie. Adui yangu niangukapo mimi nitasimama tena. Kumbuka niwapo gizani, Bwana ni nuru yangu. Hawezi kuniacha Bwana mimi niangamie. Si vyema kunisema vibaya nipatapo tatizo. Shetani wampa nafasi ndani ya moyo wako. Kumbuka kwa maombi yako nitasimama tena, Na utapata baraka kutoka kwake Mungu. si vyema kunisema vibaya nipatapo tatizo. Baba, Shetani wampa nafasi ndani ya moyo wako. kumbuka kwa maombi yako nitasimama tena, Na utapata baraka kutoka kwake Mungu. maana heri mtu yule ambaye kinywa chake Uwabariki wenzake na kuwaombea. maana maneno mabaya huchafua moyo. Ukuweka mbali na Mungu ni vyema uwe safi. Ukiona niko kwenye shida Niombe, ndoa yangu imevunjika, wewe niombe. Biashara haina faida, niombe. Nikikawia kupata mtoto, niombe. Ujue kuna mtoto yatima, niombe. Biashara haina faida, niombe. ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. Ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. Ujue kwa Maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. sifurahi juu yangu. Adui yangu niangukapo mimi Nitasimama tena. Iboega Gracious Choir varingaringereni kamweni kana vaina boe varingere kange. Iboega na itogo karibisha ayuthi bange tuendelee kujoin youth. Kumau tokaronga matwinde tokaribisha twana twetu na rwimbo namba 273 nikienda bakaromberwa. Tukenke Tonini twaretikereje so aritwa bamwathani baragiria bang'ina rĩrĩa Jesũ onere ũarabakania ta ũnjũ rekeni tũkenge twĩnjekĩrĩni twana tũrĩa Jesũ ambĩrie twana tũtũ tũmũrũmĩrĩri nĩũntũgwo barĩa batĩgwĩte nĩkenda bakamenyithwa gĩtũmi gĩa ndeto ici rekeni tũkenge
nitũgwĩrĩte kũritanwo ndeto cia Jesũ. Mwathani tũma tũkwĩra ũrĩa tũkomba kũnoka, kenda twana tuothe twethe kĩrĩmwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ikaninjala aria bwikaga nikenda tukaromba. Baba, ndwamagamia Yesu Kristo, tukwija mbere yaku turi ana bani ntini, tukienda tutharima Ngai. Runi rukiriro rwega na ruthongi rwa baba utwitite nikenda tukeja ndene ya nyumba yaku, nikenda baba waturekerere maria nkoro cietu, nikenda baba ukethira uria mwana bautwika gita konde. Baba mwega turi ana ntini, thaisha nande turi mbere ya mathabau jaku Ngai. Reko turekereja ara twithirikwa tuthithitie tukimenyaga na ringi tutikumenya, nikenda tukomba gwitania nawe safari iji. Baba mwega thaisha nande turi ana ntini Ngai umwega, turaithirie kuria turi ndene ya nja cietu muthamaki, turaithirie kuria turi masukuru jetu Ngai, turaithirie kuria twithagira tugicethera kinya bienine muthamaki wa thiri. Ethera ugutugitira mogwati jonthe na mothuku jaria jomba gutukarikira kagitene karia turi nau Ngai umwega. Baba mwega thaisha nande twikuromba turi ana ntini nundu atukwenda gukura tukienda gwa ni ugwe na antu Ngai umwega. Baba reka ana betu bethire baria akue na ugwe bakemenyaga nogwe withagira uri na into biria biega bionthe muthamaki wa thiri, bagikura bakethera bagikunyontagira na bagikwendaga muthamaki, nikenda ana betu bagakura na njira iria agirite na bakore bagikumenyaga Ngai umwega. Ukareka bae bakinya anintini kiri ugwe muthamaki, nikenda bakona mawega jao kinya kagitene kabakura Ngai umwega. Bethira bari na mantu ja mega na ja mathongi cara uturo bwao bukethira bukarite bwega Ngai umwega. Twiromba baba mwega ni untu bwana babe betu Ngai umwega, ubagitagire kinya njirene iria bakwitira ni untu ikwitharagira kwena mogwati nao Ngai umwega, bakethira kinya tutingo tukabatira Ngai umwega, tukukwira tukumira kirundu wa nkoma uria uretaga mantu ja mathuku kiri ana betu Ngai umwega, bagacemanagia na mantu kinya jaria jatiagirite Ngai cakabarita kinya wegene bwaku. Baba mwega tukuregana na mauntu jau jonthe twagweta wethairo bairigirite ja uria wirigirite Jerusalem na irema, nikenda bakaraga wegene bwaku na atwe turi aciari tugakenaga na tukagwirwa ria twona na betu ni bakaritwe ni ugwe. Baba mwega tukuromba ni untu baria bari nja na baria bari masukuru na Ngai umwega, tukimenyaga kagitene gaka turi na ana bakethira bakigeraua grade 6 grade 9 na form 4 Ngai umwega. Reko bakarie na ubamenyere ona kinya batherie mathuganio jao nikenda bakomba kurikana biria bathomete Ngai umwega. Igita ria kigeranio baba bagikara nthiguru bakithithia ri bakethairwo bakaritie no bairigirite no batheretie kinya mathuganio jao nikenda bakarikana biria bathomithitwe Ngai umwega. Twaromba bendere no bamenyere na nkoroki baba nikenda ria tukaigwa ibakurukite mwathani tugocokagiria nkatho na tukaugore Ngai na gutungitagwe. Ibwega mwathani mwega kinya kuri bangi baria bagucwa ngugi muthamaki, reko barugurire mirango yaku Ngai kuria bageta baringaringa muthamaki bakarugurirwa na bakona ngugi mwathani mwega. Reka kinya baria bangi baba bakwithira bari colleges muthamaki wa thiri bagukuromba baba nikenda ukabatethia bomba kinya bagukuruka magerio jao ja colleges ciao Ngai umwega, na bari ke gukuruka baba ri ukabaeja ngugi kinya bathiria na aria bakethira bari ma universities jao Ngai umwega. Reka okuria kunde bakethira bagitira bethagira bagikuona na bakonaga wega bwaku nabo baba bakauma akue na ugwe tontu nigwe mwene mawega jonthe. Baba mwega thaisha nande nitukuromba nende tubaritani baria bethira bakarite nabo nitukumenya kagita karia kanene nigwe ni aritani bethira bakarite nabo. Baba bakaraie kinya bono ukamenyagira kinya nja ciao ria bauma arakutungata na betu Ngai umwega, nikenda bakomba kubatungata na njira iria agirite. Tukaromba baba wejane gintu kiria kionthe kithira na baba bakienda nikenda bakomba gukura bwega, ukaeja na afisi bia kuria ona kinya bia gwikira Ngai umwega, nikenda ana betu bakura bwega ri bakethira bari na mantu ja mega na ja mathongi na kinya jaria baba tumba gukugocera ni untu bwaja muthamaki uria jakethira jabuite. Baba mwega thaisha nande twekwira kuri bo kinya bakurire bari ndene anja cietu bakarijana baba ona kinya bona aria bari twaromba baria babamenyaira baba bainya ubae wiru na wendo bonene nikenda bakomba kubakaraia bwega Ngai umwega.
nonto baba ni ana baku bara bakuthingataga ria kagita kara bari na inya na nande ne bagite inya na ikinya gukuramba kungo ne bare mine kunga yo mwega barungamire okuria barenga yo mwega no baekionde kira bakwenda bethere bare na theri ya mere na nkoro kiria tukona bakarite bwega na bagwiritwe ri tugocokagiria nkatho tondu tukori mwathani na gutungita hagwe twaromba jau tukimenya tutigite jangi ja maingi erwa no jejo wege na Kristo Jesu twaromba na twacokia nkatho wega betekagia Beteka ya Mungu Baba mwene inya mumbi wa iguru na nthi na Jesu Kristo mutano mumwe mwathani wetu Roha kama tireni kirundu mutheru aracia roimwari Mariamu arathangi kwatho ne gutosio Pilato aramba mutharaba iguru arakua arathikwa arena mareta kumene muthenya wethatu arariuka arauma kiria akuo araiti arakuruka iguru nikuo akarite njarene uria Murungu Baba mwene inya akauma baku ejaga mbere barabara na moyo na barabara kwite na ndikebetekana ya kirundu mutheru na kanisa yetheru yothe ya Kristo beteka guturana ya bare atheru na kurekera kwa menya na kuriuka kwa mwere na moyo Kenya na Kenya. Amen. ibwega untubu au twakinya tugucokeria Murungu nkatho untubu wa jau jonthe kagita gaka nande ngakaribisha registrar wetu nikenda gatwa ntumiri iria irio karibu registrar. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega na magita jonthe ni bwega. Kiri mugeni yitwa ni Consolata Muthomi Kristo imurithi na mwonoki wa mojo wakwa mbugai mbagiri mbonete mwathani atete amenyerete na ngwete njara na nikio mbonete ote ange aega agwisitha no kana kiri mwathani njukia kanya gaka mbugwate ogeni kiurune kia mwathani nkibwiraga karibuni nyote higuo rĩa obati kwithirwa uri ithaa rĩrĩa nande no menya ũrĩa arĩa kwagĩrĩte ngakwĩra ũkaĩre wau ũkari nthĩgũrũ mbuga ũkwĩnja ũtategera wona nũmbũkarania nawe nketheria we ũĩ rũtere rũu ũmwĩre karibu kĩũrũne kĩa mwathani nketheria kinya ũĩ rũtere rwa rũngĩ mwĩre kinya we karibu kĩũrũne kĩa mwathani na mũgeni ũrĩa na wakwa na akuĩ nawe mwĩre karibu kĩũrũne kĩa mwathani. Bwega mbuge mbere mpambĩrĩria ntumĩrĩria tũrĩ nacio mũthenya Joana Arua nĩnkwenda kũnenkela vice chair wa health kanya gaka nĩkenda kauga ntwarĩ nabu. Karibu Joyce. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Bwega tieto gukwa igwa ne Jesu Muriuki Kristo na menyerete na kadithia nkoro yakwa ndio utugine bwawe ndungamite aja ujo antoa chairman wa Herod challenge ya Josephine Mutai uromba kwijalita lakini ari ngugine ndungamite obwira kana kuburi kani itogire togire utonga bwetu ni ugima bwa mwiri. Bwana asifiwe. Okadi ugo ngemwera ugima bwa mwiri ni utonga bwaku. You are good Herod is you are wealthy. Bwana asifiwe. Ndungamite aja ujo kuburi tweteta na mbere bwega tukithima member betu blood pressure tukithima member betu blood sugars na tutithagia once per month. That is the last Sunday of the month. Na narua no the last Sunday of the month tukathima member bonde barabara aja barabara getekera kuthimwa mbere itweteta bwega itweteta tukiona progress itweteta tukithima ntobeto tukaba ya advices tebaithagia counseling where necessary na itokuona ntobeto baikara bwega blood sugar ni kwena ma blood pressure ni kwena ma na kuringana na advice ira tokwa ntobeto itokuona tweteta bwega mbwera manka juto athimana jo makumara twambirie kuthimana itothiretia ntobaba inge na iba ku report that ibeteta bwega. Bwana Yesu asifiwe. Na ndende roborikania kiumia geto kana Herod Sunday nentareki 12 of October iro twejete aja ne kenda to observe kiumia geto
Kwa hiyo ankoromba members bweja na winge botuimbe nekenda tokomba kugura agents ira tubuthima asibu ya tuguraga ende twakara kuthima tubuthima otheri kana tegwa members tubuthima otheri ote muntu tetaia sumuni ote muntu tetaia nombi lakini bota na arange kerene sibuje consultation fee ne ndaja ibuje kuthima kithimi kiburaga lakini batu ya kanisa tujoketie kweja na services you otheri no to ne members tubuthima kwa hiyo ya boto tethie nekenda bogato mbidia go swambeza cietu tware access yetu ya erod nekenda tukomba gwita namba kugura biu bingeri angels twita namba kubuthima anekenda bokombo kala bwega na inkoromba no toria tukuthimana rende sibobetha bainge imeni baketha bakai meni umereni nekenda boga support gikundi giki na nekenda bogathimwa nkoroki tumenye kana meni bate problem nyinge ya tukuthimana twita meni yake mamani yake jomwe rende sibakeja baba inge atonto bobo ndenda koroma tariki 12 omuntu atoswera magana ya 5 ake magana ya 5 ake atotuga we lende sibasweja ya 3 twero ditoruga tinda boto swera ya 5 lende sibijora to bodi moderi ginya muntu akeja ninya na ruto wa bodi moderi kwa kanisa yonde omuntu atoswera magana 5 nekenda tokomba kore access yeto anekenda tokomba digaria bia to kagura bio agency yeto anekenda services yeto ikendera na to bodi ma kaya bodharime kwendera kumenyera mere yenu kwendere kuria bwega na kwendere kunywa rojo rwinge na mbere yanu kare bwega amen Muringirani karweka nge ya kathongi karweka na mubango 1 2 3 bwega nunto bantu merieu endongi ire ko usukia makia health ntomerisi yetu ikariojo tareki 19th October tutethea tuli ya kanisene tukethwa tuli na area district cietu nonto bwa kanisa ira twetaga ya district service na ni tareki 19 October tupejete tareki 5 October eu ire next Sunday Kimwembe district paketha bali na maketha jao na maketha jaja chaura boko ririkana chakathitheru aja kanisene na tukaba support o jaura tuthithagia na next Sunday we kuthingata niyo tariki 12 na niyo yakiathire ere healthy week chauria vice chair kiana kuga na tukigwa ria twira na ingwetikia tukamo support na aru akaraitheria kanisene tutena antu baba inge brigade officials na evangelism bali na area kanisene ya Kagaru kwa ututena bwaja ujo bali na kiuthurano kingi na area Kagaru bona mtu ateku ukoria ni na ali tariki 4 uketha kuri na musemano wa finance turajo ketha jole kwambiriria thaa 3 na area Kanyakine parish na after that uketha kuna session iria kethirerio thaa 8 mburikanio kaire na arua ni deadline ya antu arume kuregister batuika full members kwa we kethira orio au uta decide uri ala katikati tuga toni in between two uta make uamuzi geria na arua o amwene atea usiandikithie jonto ni twetete ma so far tuli ati 22 ukenda gutigirwa gwenka na nitukuromba bange baba inge bageria guciandikithia antu arume nikenda tugatuika full members ba kanisa na tumbe kurita ngugi ya mwathani tuli amwe na aru ajaura bwarikia na kwirwa ni kiama kiu kia health yokaire mbwire mana blood pressure au tumere kwa wingi nikenda tukamenya ugima bwetu uria bukari tariki 12 cia October o kiumia kiu health bari kwa sub kiumia kiao tukethwa tuli na ba local church bagerie muntu aja ibangite atike aje kwijana haraka ona je kama usemane jo akara mono nona je kaserero ikwitsoka nara kurita ngui ciawe weja ibangite
nikenda tukethwa twina kanya gaka na ng'unu na gakega gakuthikira mucemanio jojo tukethwa turi na juu tariki 12 nibukuririkana bwega ma turi na mumemba wa nara kanisa ya Nthunguri Jawelos Muthomi uria warikiria na gwitwa micemanio nienderete no na maromba na akanogokua tario Jumaine na members bonthe ba guild ni bakurua bagerie kumira bwega nikenda tukanogokia mwendwa wetu Jawelos Muthomi. Church school committees bakasemani after service. Church school committees bakasemani after service. Kiumia kiu gia tariki 5 kaire mburikanie kamiti iria ya somoire ikethire gicemania kwa baria beti bari committees bagerie kumira na ni next Sunday ya tariki 5 ne bogotomerua atori bonthe bantura ici cia Ndarene bagerie kumira tariki 3 jari October ni untu bwa madaktari jaja gwitwa jantura jakethuranagwa tario tariki 3 na ibukurua bugeria kumira nikenda bukeja buthure madaktari jenu kari na kirima hambulela ni bakwirwa bagasemania na arua thaa 10 o aria basemanagia kianine kia Ndarene primary kari na kirima hambulela bagasemania na arua thaa 10 aria Ndarene primary malomba jetu ja district ja Kariojo karine bageta kwa rifazi keremi na ne Jumatano thaa 11 Lutonto bageta kwa Washington Mugambi na Lutonto ne basenjetia ntuko yao pethagira bageta maromba muthenya wa Jumaine lakini ni untubwa mathiko jara jakethwa jari ntura area ne bagarurite paikia muthenya wa Jumatano kwa Lutonto maromba ne Jumatano na ni kwa Washington Mugambi na Lutonto rou bagasemania after service Ndarene ni kwa Jackson Gituma Jumatano thaa 11 Kimwembe ni kwa Stephen Murethi na Kimwembe okeu bagasemania after service Gatune malomba ni kwa Justa Mugambi na ni Jumatano thaa 11 Gitumbine maromba ni kwa Gilbert Murethi Karimba na Gitumbine okeu bagasemania after service kana kanisa ya Thira Kirima maromba ni kwa Jennifer Mugambi na ni Jumatano thaa 11 Ntuge maromba ni kwa Caxton Mereti na no Jumatano thaa 11 turi na balugaja the family of Julius Kinoti Eliezer announced to the Ndarene PCA Church the demise of their beloved late Lady Ankilote, wife to Kinoti Eliezer, on Monday 22nd, 9, 2025, after a short illness, Jogori Hospital. The family, friends, and the relatives are meeting every day for prayers and support at 4 Karine Village, Imenti South. The burial date will be on Tuesday, 30th September 2025 at Karine Village, South Imenti. May God bless you as you plan to stand with us. Mwandiki ni Mr. Kinoti na naye jene namba yawe ya thimu. Mweleka jwa ekuluba Ndarene, reference ni musemanio jwa Mpui. Amemba bonthe ba mweleka jwa ekuluba Ndarene ni bagutumiria musemanio jwa Mpui juria jukethirwa jurio tariki 1 mweri jwa 10 2025 aria tusemanagia thaa 3 ni bwega ni mwandiki ate andikite no lakini ngwitikia secretary ntomeri kana iririkania amemba ba Karine self help group iria igwitwa Umbrella
ningwitikia ngutangaza jojo no jojo rankugagiria kiri PCA Ndarene Church mwathani akumwe twina kwithikira tukibumenyithia gwitwa kwa jojo mami mwekulu Tirisia chure manene kana uria bwije na rietwa nti kuria gwakarikire juma rukiri antu banja amwe na core ni bagucemania nja kwa manene ntura ya baranga ntuko cionthe thaa 10 ciongwa ni untu bwa maromba na kubangania uria bakamunogokia ntuko ya mathiko ikamenyithanua nyumene Karine Kirima Water Project mbere ni nkethi nyingi rietwa ria mwathani wetu Jesu Kristo ntumirikiria memba bonthe ba Karine Kirima Water Project hati bakethirwa bari na mucemanio jwao ntuku ya kiumia tariki 12 mweri jwa 10 2025 kianine kia Sibo kwambiriria thaa 10 ciongwa agenda ni ripoti ya Wenjibwa Roje na ureibwa baini ripoti ya ureibwa mbesa cia maintenance fee 2025 amwe na marando ripoti ya ureibwa mbesa cia kugula pipes cia kwaramia Roje ni bwega mwandiki ni Robert Gitonga kule na kandi ingi yumite Kanyakine Senior School nikuona mbisa ya principal ya mbere iria ikwariria manto ja STEM pathways STEM pathways ariuga will comprise of 4 tracks kule na pure sciences kule na applied sciences kule na technical and engineering kule na career and technology studies iria in short igwitwa CTS compulsory subject to be offered in this pathway turerwa na English Kiswahili community service learning physical education information communication technology jayo ICT kule na arts and sport science pathways na rero will comprise of 2 track arts and sport science the school will offer the following kule na performing arts music visual and applied arts time-based media sport science ball games e.g. football volleyball handball basketball hockey na rugby athletics off-field and track events indoor games include squash table tennis badminton chess dart na scrabbles igacoka ikauga iri na social sciences pathways na yeka comprise of 3 tracks humanities languages na business studies and social science kwena humanities jayo history and citizenship kwena geography kwena Christian religious education jayo CRE kwena business studies kwena mathematics kwena languages that is English na literature in English na lugha ya Kiswahili na fasihi ya Kiswahili na Kenyan Sign Language na Mandarin. Hiyo nesio the STEM pathways ithatu nesio sukulu yetu jayo Kanyakine Senior School ikethero egeofa kwa uri muciari no bati kwethero getagagira ukamenya kiria sukulu ikofa na ukamenya ara mwana oku agetirira paria kule na bala aritani baba ketha bale church school next week tariki 5 ni Agosta Nchunge Salome Babu na Alfred Kirimi tukona uria twejete ntuge tukiambagia na men
4 twetale ndes bantuge Redes twete kerema 5 twete ndes ba kerema 11 men 3 Ketombeni ladies 14 Kemwembe men 11 Kemwembe ladies 16 Katuna men 9 Katuna ladies 15 Darene men 8 Darene ladies 14 Rotonto men 8 Rotonto ladies 21 Karine men 8 Karine ladies 9 Church School boys 32 Church School girls 28 Ageni visitors kama wako Ten Kambuge tukugeria na last Sunday ngwite kiote baba teongerete na baba itete no mwaka na baire nonto bothongi Church School boys bari 24 na arua ni 32 barigerani rwe
Ladies ba church school bale 29 lakini Narua ni 28 bakuriundusi nomwe lakini te a big number. Mbuge ageni Narua ni tutharimi. Kana boterona leo tumebarikiwa na ageni ni baraka. Kiu ni kitharimo. Mbele mbeta ukire ageni rutunto maromba nderwa te 11 ithaa 10 gwĩtĩkia tũkũgwata hau angĩ mbuge itũtharimi ndauga itũtharimi tuko na wageni wengi na hiyo ni sign of blessings. Mwathani atembere gũtũtharima na gũtuongerera mbuge kinya Narua tũrĩ na ageni ba ngwatanĩro ba parish ntikomenya kethea bariku ikeja kethura nwejete antone ya parish ngwatanĩro rungama mbuga abatakinya lakini tureregerete ageni jabau hau ange mbuge tuli na ageni from Capital na tuli na ageni from Lea Premium and Welo TV Ponde karibuni Darene PCA Church. You'll be a blessing to us throughout the day. Tulombe tuli amwe na Mwathani ageta mbere gũtũtharima. Okay. Kanya gaka ndienda kunenkela somebody from Capital. Jawe James Nkonge. Karibu. Ndigetu akerwa ukiandaike mwaijeri. Thank you, Registrar, untuk wakanya karanda ewa. Our evangelist, Bwana Kome, Madam Purity Mudhuri, notongeria bwa kanisa eje, kina Moffat, na barabange bare karone giki Wero TV na FM. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega. Amagita Jonthe. Twiteni ngwecia Mwathani. Hito na giteo giki nene mbere mbaria migambo iri kana ethatu inkuona tuna staff ba Capital Sacco aja bwenda kubona Jo na nyande na munene wakwa aja delegate Mrs. Mboi inyagweja gikarone giki tuburi organize na njere mwanya Jo Kaburu Mrs. Mboi na Catherine Ndeje nko recognize presence yenu na ibwaga no ntobo unkaribisha mbere kambuge na gitio gikinene utongeria bwa kanisa eje rieto ambita kwa James Nkonge arungamirite rwangirwa wendia ndene Capital Sacco na Nkonge umite ndera bwa kinoro na ingwiritwe na aru kugwatanira na abwe na nkendere yakuburiungira amen ringa karwika moga Capital Sacco na aru antomerie kwe karija ojo Capital Sacco kandeja kubumenyithia ni twetete bwega na ningubucokeria nkatho nontu bwa gwita na mbere gututire gaugeni amen bwa ijere ngwataniro ya branch yetu Kanyakine na gitio giki nene na aru ne babucokeria nkatho ciankanatha na kubwira atiri uga Mwathani o Murungu wakeni kiro horo wata kutharima memba ba Capital Sacco ba PCA ndarene ugeni amen boko yo kiangethia Kanyakine branch bwa ijere mbwire atiri Capital Sacco na area ndaikia metho nene no theke ndiona mothi jwenu sandaka na account cia weti na mbere ire ndene Capital na aru anda boretera pemberu ere okuona are gwetwa 52100 ere ngarama ere changes utekumiona hende eje ndaboretera na aru engani bwana njo emeshe Simboi biurete na evangelist Kome etekore yanye nombi leo shanda ko gatoma gaja evangelist Kome akona je ukuma thimone ore more mwa
kethera nĩ cia mwako igatonyo igwatene ũrĩmwe ũrĩkũ mũgũcokia ngatho aringeni karoe kamwe ibwega mĩtaratara na mĩkananĩrĩ ũretherwo ũrĩ kanicene ĩretherwa nĩ cukuru cia Kanyakine kana Ndarene kana ile ingĩ ciothe kĩretherwa nĩ gĩkundi kana mũbiacara ya banjuria ũkeja mburanci no kathithia application ũkaewa pembelu ũkatũmaga mbeca gũte na marei nojarĩ gũkũgwĩrua nĩ au makanisa mashukuru ikundi abiashara barĩ arĩkũ ikenda thana cio nonto mugambi rio rĩtetagĩra mugambi na mwaria ciothe atembio Hosea 4 kamwari ga 6 kaugaga atĩrĩ ũtuge Hosea 4 kamwari ga 6 anto bakwa barora nĩ kwaga hindi ũmenyo bũkwĩja gĩkarone kĩrĩkũ Hosea ndinje ithiru habatushi heriuga moshi ithatũ hanto baere kana bathatũ batiomba gwetania no kana bagetete atia na harua tukarekania na kabito chako tukarekania na BCA ya Ndarene haba Wero TV na FM tukarekania tugeta ojo bokogwerwa ndebou bwana ngwatanĩrwo ukenda tweta kũraja karoeka mwana to boa muthia mbona cie majani nĩratangachirwe boko migua bara barenderia maswaitore ja majani mbona cie nĩratangachirwe ntomerie ngenie karia atĩrĩ utuge mbona cie gũtangachwa horaigua tetera mbona cierĩwa neje kabito chako tũmũcamũkĩria rĩja igĩkinya kwegũrwa mbona cibore chamokia na enkonge ejana kamutame gaku eteka mukoronya ejana kibande gyaku otarerwo ore mwa mbona ciwete mbio inyaji akawa ugakawa hari nibakawa inyatwe ne tuigetwe mbona cienu inyagwe bokethero botetera riti yuma heta society ne kukithangari heta karurumo tarerwo kiro yaku ejato gochamokerio karejaga mbeca ore hale viva ng'ombe bale goko bote kwenekeria hinya bwene tuigetwe nteto cienu heta society neku heja mbankine antwa wetera tareki 5 re mugwanja na 10 ore wa mbeca cieria eja inya ko tugucamukiria ore gukona mbewe kuoneka riu urorauga ate na mbewe kwande kuoneka riku boa muthia na aja ndona borongete cia nkabo butia memba bakabito chako na nengweretwe mono kwithwa turi amwe na abwe hinyabo amemba bara barongete cia ndene kabito chako tutietera mwaka yothira December boja kuri wa independent hinyagwe ja tugutarire cia ciaku tugucamukiria independent obagwarumire areko ukuona gutotetegeri tubutegerete bwinthe na giteo giki nene ta kapito sako katucokia nkatho cia mwanya kanisa eneje tugwatanirite na Wero FM na Wero TV na memba beto mwathani abutharime hukeria linjarau hikuona kome boshakishe hito kome mwathani arobutharima memba bakabito chako bogakaraga bogwatanirite bwendene kabito chako mukoro na mwekoro na twana ugeni amen mwathani arotharima nya kabito chako teu here gutuma twetho twikarone giki gutwa mbeca na maroni hero thari mwana rithingo ibakaraga wegene bwa mwathani batweja be na thiru ugeni amen mwathani abutharime na bweke bwega tukona na kaire hende kanchokie nkatho ndeno tunarua ngukara bestiri ukuona ngukara na mathabaone habanda ikie metho nene no theke ndona no ni ndari na aitebo tubachokeria nkatho ikianja reu hito ndije ibiru haba motuma na babu obonde na babu shakshe njare ewe dagana muthara yote ni ntuko ijere na ithato ikanyara bwega ma okojo kujia njare je kamenyera kioa ne kenda tukona mbeca njare reko
heje ne menyagira orethi no ore minjara ereko ikianjara heje ngeni mtogweto Julia enkoroi jokieni njara heje daga na mbeca ya kabito shako no chiona ekaronga share ni oteke pemberu oweka share tesio yu mbeca chieria na njara ereko acha majani na biashara ijaja mbere reu nende reu piure ene mantora ya wangombira ene HP piloti ene kadere ore ndane kanisa gethwa ina there ore kabito chako gethwa ina there okena ringa remwe nakange nakabochino kena thiria ibwega kapito sako tukogwerwa butagwerwa muringiranirwe ruthongi kaere thank you James tukwigwe na ingwetekia tukathithia u watwira na tukarionga kinya na aria kapito sako na twarionga maunto teja mega maunto ni jakabua hau ange mbwire turi na Wero TV na ninkwenda gwita Lynn from Wero agatwira bau bange bari nabo na mkaribisha Lynn from Wero TV karibu ndio utuambie kile mumetuletea. Tumefurahi sana kuona nyinyi, tunaonanga kwa TV, sasa tuko live. Tumefurahi sana, karibuni Ndarene PCA Highway Church na tutabarikiwa pamoja. Wote baringireni karweba ikinyani. Yes. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Mugeni katokethaniria gatwinde. Aya, asanteni. Mbetawe MC Tash ndutango iko Wero TV na Wero FM. Iboraida Wero TV. Ibothikagiria Wero FM. Turare ni goma. Ibothikagiria Wero FM. Ora athata kuona Wero TV na ukirie njara. Ora miona kwago muji. Aya, asanteni gutwendete. So ino tureaga ni team ibamwe barabara rutanguge wa Wero TV na Wero FM wa muntu akawetarietwa na kiraruthaga nyondo gwambetwa MC Tash tugita mubango gwita watuburoke na Tash twina njambe twa DJ Vin kuma thaa mugwanja mwanka thaa 10 na kuma thaa 11 mwanka 6:30 na ntugutie Saturday kwena mubango ungi tugitaga gwitagwa gwatokanga ugani gwatokanga. Okay, asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa Brian Kimathi, editor Wero TV. Mwathani no mwega. Magita jonde. Marito mbetagwo Mutuma kana DJ Tush. Oni muriti ngugi Wero TV na Wero FM ni 6.4. Mbetha ndina show ya reggae. Tuko show the check umia kuma thaa mugwanja mwanka thaa 10 ciogoro. Kiri Wero TV na kiri Wero FM ni 6.4 kuma the moshi ya ugoro mwanka the nyesho tuko ukareboga. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Dawa tumsifu Yesu Kristo kwa milele na milele, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kile marieto mbeto wa DJ Ville mbetha ndikire mubango joto buruke na Tash kuma Monday to Friday kire radio kwa mire thaa mugwanja mwanka thaa 10 Saturday twatirima na kaire kire gwatokanga arafu Sunday after thaa mugwanja boma kanisa twatirima na kire mubango joto kwa kansene twina munene okagwe YouTube buretera ndombo cha Catholic jowe kwa nkonge akiwa nkonge za wafan na nkonge tera lino menya manto asia zingeja twalie na bukeja kuthora bwena kwaya no burete nale kana utonane thaingi tukalia bukeja nala tukathia kwaya kansene. Bwana Yesu asifiwe. Turita ningo geshamathani. Yeto beto wa Purity Nguta, mwathani ni mwonokia wa ngoro yakwa na kinyimurithi wakwa.
na oni nditanguge na Wero TV na Wero FM na kaire ndithi ya mubango jwa tuthari mwe jura jwa jwiku tukwena rwe Sunday kwambiria rukire 8 mwanka thaa mugwanja na kinya indetaga mirano kibara na mirano no tonane kana baraba na jodithia na jotono TV ne Saturday kwambiria thaa ithatu twithara gwa twina murano na kinya indetaga twana Saturdays kwambiria thaa igiri mwanka thaa inya na kinya kwina mubango jwa SDA indetaga Saturday kwambiria 6 mwanka thaa igiri. Bwana Yesu asifiwe. Aya na kauga mothe na butharimite na buthithia mantu ja manene na bukirie kiwango kingi kira butingirigira buringi ukira thari mwene. Aya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ibwendete mwathani. Ngai wakwa, Ngai wakwa. Hallelujah. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa wewe Ngai. Urokerwa, urokerwa. Bambeta kombe kinywa kana muri misaruroko kana musaksi twena kiambambe nongo sana oi mwathande karango tana nongo katisena ndeta mubango ja muri misaruroko Wero TV Juma Sako na manto kimentu manto jo tuku Praise the Lord. Mweni boretwe manto kemencho manidi ya kemencho ki gini mbira komea akili ni nywele ntegua tena akili mtoto wa Phineas Imana ngureto mno kwendera nderea oni ngote gini ntirita ngo iranyingi onto botembo naya mainge ndo inimbe ya na nteto cha Wero mtuko ya Jumatano Wednesday Jumatano ndeto cha Wero the mwena Wero the ithatu na ndare kyanka bwa kalono kao akalawa exactly nyanka bwa ko thai inyinde ta mubango yungi yeto au uitene arate dara tugera kamanto ege gebiro ne ata kilala kanga to ka to kaina nkiro au tebo kona bankiro kwa ito tumno kwedira oningure ito personally kwedira nderea tedera ron tengio kuluka kona ndare nen kona iriau ruario ndo ndare na market nene na ingure ito no kwedira nderea kayanga bombo na mona nyako inanto wala bas kwe bange batea ai kie kamera etawa ken ina inyane dera yake sako kwena lakangenta mrukwara etawa Leni Leni inua mkono atiche kemero hairi naichi etawa Leni tuunge yete mpala etawa Jeremy yo okay nyayo no akamere bonto ate kwenda kuonwa na tuina tubange ungarine tuina mtoto wa Purity tuina mtoto wa Ken tuina pilots baile bangari actually tuina Onesmus Cosmas no akuma area yenu no ya oi pompo murandura arinte kwende ya nkorekia kwebonge kalono bokwenda ona muyo ranto kalawa tuwe moto dira toeta tukuru toro tuandika composition irtolono toro andika lawo kwa toro tuandika composition ukonie nguku yetu my chicken toke yarone no nimbandike the composition kwa mwalimu wetu ato akanyinyi lo ato mama kira
kalawa kuonania yukwa karu inawandikite amwira mwalimu ndirari kwandike ndungu kuno twarire oro endi utibo ndone kwa kwandika kitha na orero i mwalimu acha manienu akwira uri ngobo tharime nkuregia. Haya, kanisa, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngatho ici ndacitũma asante. Haya, amboni ngekarubi mbere kengine imbina ntori ngarubi indabwira uticiuria imbi kamba mbembere mbwire you are so beautiful and handsome kawi kamwe you are so organized kawi kangi kanisa ene ndongi sana na buria tharime gitumi ndabwira u Weru TV turiungaga every month aimbi na ndo tugakiraki tume mutindwa nokone sabuleu uthiurunke monkariku kiute kitharimo aimbi ingi mukwenda apo erigirite ndoto yaiu thai tukore twikiri Weru TV live na mbere mbita mwenda H the pilot nkuretaira mubango wa Nyontoka Drive twina murembo Ajire George ntuko shonde shekimia kwambira Monday monka Friday daiko monka themwe okay nodika ira weru kweli ati ambone muthikiri fani yoko mwe njare guru wewe wada baba mani kavati mwenyewe ndio huyo kwinonge baba vuga bala balinga thimu matano haya kwinonge kwino ore are akumweti mbona mweti atao wako thakau awatho chumbora kama mitambone ituma ya wacha tu. Tumefurahia sana kufika huku na tuteyete twinka kangurekerenya kamubango kanginde tage kwa rumba komata Jumamosi athano ndete ibanga na vendete rumba bogakira pastor we bogategera ibanga na vendete rumba. Hallelujah, ndio hao sasa. Thank you so much clergy na elders ndobo tunankira kanya na tuteyete twinka twina Layer Premium. Layer Premium ikambuni ya kuthondeka mutu na andu atukare nyako riawe tuteyete o tuteyete o kwenda kubona tukethwe no mutu igwe batwire cia mutu. Layer Premium representative, karibu sana sana sana, usalimie wa Meru na watu wa Ndarene hata wariria ndaike mwake na atwire mando yanki mateu tigwe wega ne kale kawe. Haya, karibu sana, makofi kwake. Asante sana Mwenda H na timu yako. Thank you leadership, thank you kanisa. Ningependa tusimame kwa dakika moja peke yake. Ndio watu kwa Ariamanto ja nutrition, so tumekaa chini for quite some time, si ndio? So stretch kabisa kabisa. Nice. And breathe in, out. Relax. Ukisikia umerelax, unaweza kaa chini. With your permission, leadership, akwenda kuvathomera one verse in the Bible. Mark chapter 6 verse 41. Nani anajua inasema aji off head? Mark 6:41 inasema, and when he had taken the 5 loaves and the 2 fishes, he looked up to heaven,
and blessed and broke the loaves and gave them to his disciples to set before them, and the 2 fishes divided amongst them all. Narua tutena 2 fishes ende tuena 5 loaves. 5 loaves you tumezitengeneza na kila mtu before utoke kwa hii ibada, before utoke nje uende, tuena something small that you can taste kenda wigwe the love behind Lea Premium. Now the Lea Premium is made with love. The L in Lea Premium stands for love, okay? So wakati tunatengeneza hii unga, tuko na ile compassion that Christ has for his church and that you have for your neighbor. Wow, ladies, tuga, the way to a man's heart is through. Nani anajua? Nitampea unga moja. Huh? The way to a man's heart is through his stomach. So, alikuwa amesema? Haya, sawa. Eh? So, ladies, kede awe na true love for your man. Omojokiria mutujwa Lea Premium. Men, ukiingia kwa nyumba yako na ulize ugali imepikwa na unga gani, kama sio Lea, iko swali, si ndio? Kutakuwa na swali. Yes. So, the message is that Lea is made with love. Ukiona unga ya Lea, unajua the first thing, mapenzi kwa roho yako. We love keeping you healthy. So Lea ina 9 key nutrients. It's not just plain maize flour and wheat flour, okay? So we value your health and we value the community. And the love for community ndio imetuleta hapa in collaboration na Weru TV. Ndio we give you something small. And pia tuwauzie leo kwa bei ya chini. Si ile utaenda upate kwa duka kesho. So usipite pale kabla hujachukua unga yako. Juu kesho ukienda bei itakuwa imepanda kidogo. So tuko na bill kadhaa pale kwa gari. Mahindi ni 1940 kilo moja. Kilo mbili, kilo moja ni 1960. Unga ya chapati 1800. Hiyo si ni bei mzuri. Na pia kwa kanisa tumesema tu support especially ministry ya watoto na bill moja ya unga iko pale nje. Asante. Aya, makofi kwake tena. Na iturugete nkima? Kuna ugali imepika? Ugali iko. Nani ugali? No le ya nkima ko, bodre ya nkima ndarene. Wakaenda kule nkima? Amesema wamepika ugali na twene aome tukiumala twamwira tugitatea. Twero maruma ka ugali tukaigora kwa sama. Tisa sawa. Ndaigwa areria bei ya bill ndio umezungumzia. Kwa unya bwana kala kanini hizo ndogo ndogo kilo moja hata pieces kilo moja moja kilo moja 80 kilo mbili 160 ya chapati kilo moja ni 70. Aya makofi kwao. Pauto kiuma twagitatea. Ogenda kumaro tena ya kamutu. Mbetho wa radio producer wa Weru FM na kethira kwina mwini uria aito chwaganya talents ukatha kwina mwini uria kwina mwini ndarene kanisa ene kwina aini bukenda tuma tutagwata namba tesa sawa tuma promote utheri kameme ne weje interview nini tufanye maneno tukirie ntura turi amwe tesa sawa mbete kile thaina nkanire microphone uterwa commercials kidogo Madam Linet karibu sana. Bwana Yesu asifiwe church. Ibabu ibuinde getaria kambeta kwa Linet mbedara nde station admin na kinya mbedara nde rotere biashara. Mbere ntuko ya narwa turi live kiri Weru TV na kanisa yenu ni dhongi mono mbegoro yonde yako na kanisa kenu raka dhongi. Yes, rotene ro biashara mbere ukeja kwethera we na biashara yaku kinya kethera yenyia ta kinya kethera ikwendia kasoko iko na nyanya na vitunguu itethera twina bei ya kila mtu no utuone nyuma ya tent. Tukiumara no oncho yetu karaniria nga kweresera ukeja uga advertise business yaku. The clergy and the leadership of the church
Batoto Ero TV tutithite otheri tujite na gicunje gitu gia nkatho utwitikirie please to receive gicunje gitu gia nkatho. Mbuge ibwega niontu bago tugwata ugeni kanisa neje yenu Nthongi itokwigwa tugwiritwe sana sana sana. Thank you so much. Makofi kwake. Aya. Turomberwe. Tucoke tuinge nawe. Mako ina ntato nariwa intu kwenda rere. Tesa sawa? Tutethari mwenda ikemwe. Aya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana bakene tenketheria au. Bwega, thank you so much. Timu ya Ero TV na FM tugushokeria nkatho muno. Na ndi turenda kanisa turungame kenda tukatharima antu betu ba Weru ntu bagisuciria nkatho. Katurombeni itugushokeria nkatho mwene Nyamurungu na ukumiritira kuthaici na ndi. Ibwega Jesu ntu bakothori Murungu mwitiki kwena Murungu munene. Itugushokeria nkatho Jesu mwega ntu ba timu ya Ero TV na FM Murungu akirikaniro. Bara Jesu mwega wete kaanya gakunyanira nyomba yaku ntuko enarua na bejite Jesu mwega bena gintu nena njira ciake gushokeria nkatho no ntuma mauntu jaranga baba bathithiritie baba ja TV na radio na kinya Jesu mwega omba kutho bathithiritie at personal level mwathiri Murungu jukia nkatho ciao obatharime obatongerie bagite na mbere baba kurita ngucia Murungu baba gatambe okibatharimaga na mtu Jesu mwega on dream irari nayo Jesu mwega ja mtu kimwene na kinyaja kampuni Murungu kiao gatabira okibamenyagira na okibakarage na okibamenyagira Jesu mwega na ndi baba yewe bi bareta Jesu mwega itukwenda kubitharimithia Jesu mwega bigatwike bya kubarire baba kiriugwe bakiumagana na bagishoka Jesu mwega oketha baba tongere chino okibathingataga mwathani nontu baba nikawagiriche yetondera baba na ramutana na rakindu mutheru toro matoshokia nkatho. Amen. Thank you na mbarikiwe sana. Tugicoka gukara nthiguru kilaji itwarombete turi Weru TV na Weru FM twaya na gatuchethe na bika mubira kidogo kinya byo tukogwa tufukuze uzee kidogo boga twitegeria boy na timu ya kanisa akoro ekoro tungene twinde ogutoka bori boga tege tuchethe no tundarika 30 ni nini na tore KTV. Aya asanteni tutaya twinde kwina bange bari nango gichinge mwanya mwanya mbuga ibuye baba kena materi batiriaga bastera Karimi County bamati ni gichonge ndula kwegonge buye others katuge asanteni tutie na haraka tukathi na mbere na kuyano tutuga turi Weru akathe tunika mumeru turi waga mutindo akangangi ukienda kureta biashara yaku ukienda inya gutuona tutiuma ona haraka kuraya kenda tuya tugithatha tio turuma waga kube waga kero kanyereka inago nowe asanteni. Bokena anto bauba na manto ja mathongi tukuigwa tukauma na arua tonyiri utero magakima bukore rwigweta butaro magakima na ni onto bou maunto ja megake nkona tubaringira karwiga kathongi ugera mukirongo mono gotegere mwanki mono haya ndia ndatoringa Weru Kariojo pokea hewa safi ubarikiwe ndana tubarikisha Weru TV tebu haya twerende haya 1 2 3 pokea hewa safi ubarikiwe ndeko na bwithira nkothithia 1 2 3 pokea hewa safi ubarikiwe tena pokea hewa safi mbarikiwe. Thank you nyabokore rwikoro kakima ukiana chairperson. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ibwega kire ageni yetu iporini omuthomi Jesu imurithi wa mwejo wakwa oni kuona na aru ora tuchangamkire tukenire twakena excess utiyeno kana excess twambebi capital ego twamantu ja mega boje igwabwe ngai ati mutharime nkurikana itwara thukuru tukwinge tugetha na undikana
na gwita ngugi mbega capital itembere kiza guatea o ubo igwa uga twina account cia kanisa nkorokia inya capital na ngai abatharime no ka ke batitweja kasawandi twathiria mwanka batuthuganirie twina account cia na mbeca nyingi batuthuganirie tema mtu gaiteta irona kanyaga gwitetera Wero TV Wero FM na aru antija thiguije turi onwa kuraja ibujo imbije baraba inge batiji turi onwa tukono ibaraba ina Nairobi ara onde Wero ekinyaga gato kuonekana PCA ndarene yawe church tuteringira Wero karwe na aru abatuge miria batubambeta twakena na kurekia gukena twara tukare ankima tukaruma gachapati tema ako ngiresi jau jonde tusethe kamubira ibonde atagusera aba mabage gwa gusera bakauga gusera ni ga exercise gakega inyetha tutore tubanga timure anta me nyetha timu ikethe ere men kanye ere ndes o ere ketho ere o tuchangamkire tuthithia atia tusethe na ngai agatutharima na tugatuika bagukara boega miri yetu ndagitari akaretu era tuthithia exercise na ro tukona ga chance kai ka exercise thasi akinya tuteta osetha oni tore na ru aja mainge ni arume yake nkwenda kuririkania arume kuri untu mberue ni evangelist amberia kanisa ere ketho aina meni baba ingere niyo kirasi gigaitanirwa ndamwira nago nukuona ja Paris iyo ndarene tugasindwa itobure tutegasindwa bwo bwo na meboga itanirwa kirimene mayimbi etoro tutekirimene bamo batwikire tema toro twetera inasi bamo bathithia atia kana kagaro ka twitie ndunguri imagine twitetie ndunguri tosindi bandunguri itobunto murume otayandikithia re na arwa ne on tukwe muthia ngafo wandi marieto thaingi tafadhali tuyandikithieni tuthithia atia tuciandikithie toga tukinyete arume 22 tugakinya no 40 50 then better kiraskeje ko ende amona bonde na weregero ntekujanga nsere o imbije ye pare sheje kanyakine ndarane itotokethwa tuingei ito ibo gwete kanya nani ne evangelist inkona uoni kwa tu andikithia at least kanamba kaitaitie ende amona bo inkona itotokethera mbio na yaba twendara nitochangamka ira mantu ja kanisa nekyo getuma bona tuthari mtwathari mo kanisa ene njacia tutegera ni tharimo bieta bithithete atia bithingatene na bautwe ko arome ora tayandikithia tuyandikithia na arua botho bote kuwa ora tamarie twakenire botinenkere patron wenu kana chia wenu o PCMF akanenkera te sawa totinde boga na ageni beto tobwera bwe karibu kaire inyantu kwenge bwe gwa tokava tweto sawa buru to prepared itokwenda kuonekana na ara tutamenyekana mwathani abutharime nete akibongaira binge nkoroki kirage yanke niare iba kumenya inya kanisa ne mwathani eteja gwae njara inderi arabi kumetere bwere makena ndauga biete bikiongairwa eibwega ibwega untobo au twakinya torungameni ukoromba Murungu atutethie tombe kore ruiga kima kidogo tombe tutonye rutetone teu alafu ingine itafuata rwimbo number 157 tochi prepare untobo idhomo bietu O buen korokia bonde atwendaga wendo bwawe ni bonene atwendaga asoleva moyo jojo ibabirega usore atika
Samueli ya mbere chapter 17 verse 41 to 54 na kiambire giketherwa kiumite ndene yuku ria Luka chapter 8 verse 43 to 48. Karibuni athomi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mbetawa Janet wa Kimathi, Jesu Kristo mwana wa Ngai ni onoketie moyo wakwa rukirwa nandi nikenete nontu bwa kwenderwa ni baba. Tukaigua kithomo kia mbere kiumite ndene ya ibuku ria Samueli ya mbere. Samueli ya mbere chapter 17 kwambiriria 41 mwanka 54 oja utwerwa na taito iriuga Daudi na Goliathu. Kathoma. Mufilisti nawe araikusa kusia arathengera Daudi. Mtu uria wamukamatirite rongo aramutongeria. Na riria Mufilisti araithiria ndeje na ndeje arona Daudi aramuruma aramumena niontu ni mwana umwithi uri rangi nthongi na ningi ari na uthio buthongi. Mufilisti arera Daudi atiri akande kuro untu mbijirite na kathanju. Mufilisti araruma Daudi rietwene ria mirungu yawe. Mufilisti arera Daudi atiri njo naja kireni nyama ciaku nkanengera nyoni cia iguru na nyomo cia kithakene. Daudi aramwira nawe arera Mufilisti uyu atiri kwe umbijirite na rucio na itumo na rongo no ende ni mbijite kirigwe ndene ya rietwa ria Mwathani wa njuri Murungu wa njuri cia Israeli iria ukorete. Ntuko eje ya narua Mwathani akagwikira njarene ciakwa nani ngakuraga na nkugite mutwe waku nani narua nkanengera nyoni cia iguru na nyomo cia nthi bimba bia njuri cia Afilisti nikenda nthiguru yonthe imenya ati kuri Murungu ndene ya Israeli na muthurano jwa antu bonthe tumenye ati Mwathani ationokagia na rucio kana itumo ni untu kaarunika Mwathani nawe akabwikira njarene cietu. 48 kurakara atiri riria Mufilisti uyu okirire na areja na arathengera akuye na Daudi nikenda atirimana. Daudi nejire na mpui nawe arogea erekerete njuri iu nikenda atirimana na Mufilisti Daudi araikia njara yawe kiondone ararita kaiga kamwe ku arakagera na gikutha yo kaiga kau karamutonya uthio nawe aragwa nthi uthio butirithetwe muthetu. Na tondu bo Daudi aromba na iguru ria Mufilisti ari na gikutha na kaiga nawe araringa Mufilisti aramuraga. Indi Daudi atari na rucio njarene yawe. Daudi arogea ararungama iguru ria Mufilisti aracinura rucio rwawe ararurita kiwene aramuraga aramugita mutwe na rucio ruu. Nabo Afilisti riria bonere nsamba yao igukua baramatuka na antu ba Israeli na Juda nabo barokera na kuringa gituma baratingatana na Afilisti mwanka gukinya Gathi na mwanka mbingirone cia Ekironi. Nabo Afilisti baria bekeri ngoma baragwa nthi rutere rwa njira iria itaga Sharim mwanka Gathi na mwanka Ekron. 53 na nyumene Aisraeli baracoka kuma naria
bathingatanite na Afilisti parata into kambene yao na Daudi nawe arajukia mutojwa Mufilisti uria na arajurete Jerusalem ende mathaga jawe chandoa arajeka emene riawe jojo ne jumo gambo jwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukaigua kithomo kia biere kiria kiumite ndene ya yuku ria Luka 8 kwambiria 43 mwanka 48. Taito ni kuriukwa kwa mwari wa Jairo muka uria waumaga tharike na muka umwe uria waumaga tharike antu a miaka 12 wathiritie into biawe bionthe nikenda aragurirwa ni aga na bararemwa ni kumuoria no umwe areta arakinya nyuma yawe araringithia mutumbi jwa nguo yawe na ondeu kiumo kia tharike yawe kiroma na Jesu aroria no wandingithia na riria bonthe bakanire Petro na baria bari amwe nawe baramwira Mwathani tekirinde kigwatikite na gukuinya ende Jesu arauga teu kuri muntu umwe wandingithia ni kwithirwa ndikuigua mpumitwe ni inya yakwa na riria muka onere ati umbagwicitha areja agitetemaga araigurithia nthi mbere yawe arera na kiri antu bonthe gitumi kiria gitumite amuringithia na ningi uria oretwe oigita riu na Jesu aramwira atiri mwari ni witikio bwaku bwatuma wora eta na ukiri rou ni ruro teto rwa Mwathani muthomi kathiri wa kinoti na Jesu Kristo mwana Ngai nonoketie nkoro yakwa. Iboega tugokiria munje wetu onarua na rwimbo namba 174 turungameni. Jesu ni musore wetu na twebagiria thina twaromba Mulungu wetu na tikarega kuigua Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ibangana bakenete. Kama umefurahi nifungie mkono. Asante sana. Ndenda kujukia kanyaga gushokeria ageni betu bonthe nkatho. Tutongeretwe ni timu Eweru TV
na Weru FM, ageni ba Capital Sacco, na ageni bangi bonde, kuigwe bo karibu sana, ndene ya parish yetu ya Kanyakine, on behalf of our parish minister, Reverend James Kimathi, kuigwe bure antwara kwa agirite na ategeri betu bonde, tunawashukuru sana, karibuni sana, nikenda tukadharimanirwa turea matuinde, aja PCA Darene Church. Kevya mshauri wa kumwire karibu, ndene ibanda. Iboe gambita kwa kome, na inkenete, nimefurahi. No kenete ntuwa narwa? Umefurahi? 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 Pigia Bwana makofi. Asante sana. Ndenda tuthoma nteto inkai mono, ira twarikia kuthomerwa. Tuma ikuna ria Samueli ya mbere 17 kwambiria 41 mwanka 54 ire kwaria mantu ja Daudi na tukwenda kugona mono nontu ituije rugono rwa Daudi na Goliathi aikana kanini atumanire gwita gutegera tongina na andu ene na eta na ari gwitarika iji kanini Biblia riuga ethire atanongina na ba Israeli bandwa kana the army of Israel bakibanganagia gwita gucemania na Afilisti. Bwana asifiwe. Na riria akinyire tukona kutho na unyuma no tibije bo story ya Daudi, lakini ndenda twambirio aja twathomera turirwa riria akinyire ethire bakibanganagia nikenda bageta andu ene. Na Daudi araigwa biugo biria Mufilisti eraga ana ba Israeli. Na Daudi araigwa ena ororo ndene ya nkoro yawe kana araigwa ena untubwa kurigara na kumaka arikana ndegoro iria aumete na arikana murungu uria arombaga. Bwana asifiwe. Kou kuri na mauntu jare jatuma Daudi aigwa ena ororo mono no untubwa Afilisti. No untubwa mbere arikana ndegoro iria aumete. Number 2 arikana murungu uria arombaga no uria ana ba Israeli barombaga. Daudi akaigwa ena ororo mono na akaigwa gote muntu omba kutharau kana gote muntu omba kuthiria matharau antu baria murungu wa Israeli athurite. Praise the name of the Lord. Na Daudi araigwa no mwanka etire kurwa na arambija gucioria mantu jaria antu bakathitherua uria ukarwa na Mufilisti uju na mauntu jarereso ja maingi mono. Na Daudi araigwa no etire kurwa na turirwa antu baba bekona ati Daudi ageta kurwa. Biblia iruga baramunenkera nguo cia ndoa kenda Daudi ekira, lakini Daudi ari gwikira nguo iria Daudi araigwa ati ciomba no tungwiri ciari indito muno na Daudi atamenyeretie shetani ashindwe. Bwana asifiwe. Na nani Daudi arauga ntetumira nguo ici no ntontimenyeretie, arauga agatumira gintu kiria amenyeretie. Praise the name of the Lord. Na Daudi araethirwa afocusite kana gitete gamba gwita kurwa andu eria na turirwa Daudi areta arajukia tuiga na areta gucemania na Mufilisti. Na Mufilisti ari gutegera Daudi arona gekana kanini mono. Na rero gekana kanini na kaeje gati gumenyeretie ndoa arambire gukathithiria matharau, lakini Mufilisti uria atamenyaga kiria kirindene ya Daudi. Praise the name of the Lord. Daudi atetete kurwa no ntu boinye mwere. Daudi atetete kurwa no ntu kare trend. Daudi atetete kurwa no ntu komba andu amono, lakini Daudi atetete kurwa amenya kira kirendenewe na murungu uria atungataga. Praise the name of the Lord. Kira kirendenewe na murungu uria agitagatia atungataga. Na nande mworo tojo kiume getu kana thime kiume getu ntukwena arua ni ati we are facing giants, but you are going to conquer through heavenly mercy. Kana gukurukira utethio bwa kimurungu. Ito gukurukira challenges nyingi, lakini tugashindana gukurukira inya ya kimurungu. Praise the name of the Lord. Daudi atetete kurwa nonto kare o mutire na tora mbugire,
lakini Daudi arwaga nonto naije inye mwathani ikamumbanira arwaga nonto naije Murungu uria atungataga agatuika kumuhonokia. Bwana asifiwe. Akristo bandharene na gani braba turengete ntukwe na arua kwena challenges nyingi, lakini antu baraba kedwa bena Murungu ndene hao antu bayo bagatuika bakumbana antu baraba kedwa baina inye mwathani ugatega unene bwa challenge ura bongana kanotega uria mageri ujingete wona uria challenges singete utega uraja bwabu kanotega umo bwa challenge, lakini tegera mwathani ari mutharabene une uria augete mantu jege uturo bwaku utegere mwathani ari iguru ucio uri augete atia mantu jege challenge jende nayo na gintu kiu ikio Daudi ari na kio ndene yao amenya ati rono rujorana ba Israeli na rono rujoro Murungu ro tora moyo aramenya ati roro terore jororea anto babati kodhitheria matharawi kana ro terore jororea anto babati kwethroa bakiona jakarote bachi ende arauga rono rurejo luria Murungu athurete na arua na anto bakamenya ati kwina Murungu otoraga ndene Israeli. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Nirio kurukira challenge no remo Kristo nirio kurukira mount ja maingi no mwanka tuone o Kristo ndene yaku kinyarira mbajo cieja kanira mount je jaja kuingite wategera mbere okono tina weregero wategera nyuma okono tina weregero no mwanka tuone o Kristo ndene yaku eteko makanyedrwa uraja bwadhenera uri nayo eteko makanya opwe bwayo eteko makanya wari bwadhenera ino, lakini no mwanka tuone o Murungu ndene yaku nonto mwathani noe ugatumbanira. Praise the name of the Lord. Turende tegera na metho yake muntu turende ona Daudi atagirete gwita kurana Mufilisti kana tugategera tumantu tura etete na tuiga na gakutha ukona tutego fit kwetho agita ndene andwa, lakini nonto Daudi nari na mbeo ya Murungu ndene yawe nikyo giatumire omba kwethroa akirwa na Mufilisti. Praise the name of the Lord. Narua tukombana ethroa tukethroa twina Murungu ndene yetu family ire karungama nire ina Murungu mwana baraba karungama nyana bara bena Murungu nonto acio giants iri kuthukia family ni nyingi na indaja na inene na itire ni uri kathukia family, lakini mtoro karungama na Murungu ndene yawe nete otethio kuma iguru family ni karungama ana baraba karunge kwa ndene ya maromba ana baraba karunge kwa na kio Murungu ana bayo bagatuka bakurungama na kinya biashara ire karunge kwa na mwathani biashara eu ni agatuke kurungama. Praise the name of the Lord. Nonto nayo challenges ni nyingi na rumene irwe ingire kire antu bara turi nabo kuno mwanka tweregere mwathani nekenda mwathani agatuhonokia. Twathomera ndene ya ukuraruka twerwa kwari na mwekuru wetura tharike na tura eturite tharike mianka mingi mwanka aratumire into byonthe birathira kenda aswa utethio, lakini guntu kuria aswa gotethio butare ne mbina kio Murungu ndene yao ko giant ire muthingatite gwitura tharike atare anarara akonsotete inya ya Murungu nonto turirwa nara aswaga utethio atabonaga, lakini are kuthiri into byonthe byathira na kinya muthia na gwatuika na ndate na weregero araigwa ati Jesu na akurukite na nonto Jesu akurukite anto ni baba ingi na onto bari baba ingi atena kanya ka ukinyara Jesu are na nande membi nkoronewe aragite gamba ati agatonga Jesu kana akageria Jesu ojo kendre omba kuona kethroa gwetika kwayo kwa tharike gugakinya muthia na riria mwekuru ria asitonyanirie kire antu Biblia eruga ari gutonga mutumo wangu ya Jesu kithima kiawe ketharike kiratuika gya kuona. Praise the name of the Lord. Na tharike yawe iratuika ya gukinya muthia mwekuru ria turirwo ne turite tharike gitarira nja na atumirite into biawe gitarira nja, lakini aswete inya yawe kana aswete otethio bwawe antwara gutonoraga aswo otethio bwawe antwara gutio
aswa inya yawe antwarete kuonekana lakini nchukwere agitire gamba atweka gucinyekaneria mwanka tonga ngwe Jesu niyo mwekuroria atigire gwitura tharike. Praise the name of the Lord. Lirio gacinyekaneria weje kire mwathoni no ro thine kwe kathira. Bwana asifiwe. Ogathiria ngukunja othiri into bya kunja otemiundo otekurema ogeta marombene ogeta gontu kura gotiagirete lakini oro gweta no uthine kwe kethira ikiongekagira lakini nenkatho kire mwathani nikire baria bagacuo utethio bwao ndene ya mwathani Murungu. Nenkatho kire baria bageta mwathani inya yao ana ba Israeli baturite kurwa na Filisti mianka mingi muno mwankarira kaeje kanini kejire kara kamenyaga mwathani karera Mufilisti ojo ntekwejerete na inya mwere ende nkwejerete na inya kerundro mutheru nekenda antu bakamenya narua kwena Murungu Israeli. Praise the name of the Lord. Nekenda antu bakamenya kwena mwathani ndene ntura Israeli tukwena arua no mwankoro ngame kinyethwa kwena charity no mwankoro ngame na mwathani nekenda antu bonde bakamenya kwena Murungu no mwankogi tegamba gucwa mwathani ti antu bamenya nurombaga ti antu bamenya nuremaga ti antu bamenya nuthiraga biashara no mwankoro ngame na mwathani no mwira mwathani aja nigwe. Praise the name of the Lord. Nikenda andru ega kinya muthia mwekururo kezwa atatongire ngwe Jesu arende turage turatharike ne turite tharike mianke mingi mwankarire amenyire inya yawe no tethio bwawe pumaga kiri mwathani. Praise the name of the Lord. Irio gwitika kwawe kwa tharike wakinyire muthia uturo bwetu bukagira ethra tukarunga manene mwathani Murungu maundu jetu jakara bwega ethra tukera mwathani Murungu niguo tethio bwetu kwina maundu ja makai jara kwenda tugwata tukwena irwe jara jathu kenda tumenya ati kwina njaya ntigatigati na getu ende antu bara bagetia utethio kuma kire mwathani bawi baba kadra bare bakumbana. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Baria bakethra bare ndene mwathani untu bwa mbere no mwanka tumenya ati wetekio nebo bonene nkoroki ya ugwa. Praise the name of the Lord. Faith is greater than fear. Wetekio ibo thithagia mauncha manene sana na no mwanka tuthire ogwa kenda mwathani atumbanira. Praise the name of the Lord. No mwanka tuthire kiugo ke kiuga mbati okaromba mwathani agutethera kinya ukauga ende okaromba mwathani akuorio ende ukauga ende shetani ashindwe kiugo kiu kia ende kiu kiretagwo ni ugwa no mwanka turekana nakio. Daudi okaja kwithwa kari no kiugo kiu gia kuga ati nkarwa nagwe ende mbiji urio munene muno Daudi atende shinda. Bwana asifiwe. Kana mwekurojo wetura tharike ikeja kwithwa kaugire kangerie Jesu ende mbije ntiora no tuingereti otethio bobwinge mwekurore atendiora mwekurore athiriro gwa Daudi athiriro gwa beregira mwathani Murungu na bagya wetekio na mwathani abombanira. Praise the name of the Lord. Ogatega uraja ogatega size yethene ri ori nayo otega aumete lakini tegera mwathani Murungu. Praise the name of the Lord. Daudi ari mwana munini atategerire na araumete atategerere kira kiamuretete ndene akeni na kiandwa lakini ategerere wetikio bura bwari ndene yawe arategera Murungu ro ndene yawe no gwa bwawe burathira na rira bwathirire no mwathani Murungu amombanirire ito tuweke antu bagwetekeria kwethura tuti no gwa kwethura tuti na nkanja kenda twethwa kwethurwa turi antu bakumbana ndene ya safari eje Murungu atwecheche untu bwajaire itomenya ati mwathani Murungu no atumira mtu wonde ete kumakanya kirasi saisi kana mianka. Praise the name of the Lord. Murungu agatumira mtu wonde uria arendiendekia gutumira
kwina kijana getagwa Gideon. Gideon yari gutegera uria Amidiani bathiriria na Baisraeli, aramberia guciuria bibirio bibingi, na muraika aramuriongera, na muraika aramwira narua igwo konokia ana Baisraeli. Ende Gideon yategera size yewe, ategera miankewe, ategera family reumete, ategera mwirega jwao, ategera ntura yao, arona yakati agirite. Lakini Mwathani Murungu aramwira inya eu uri nayo enkai eu nio Mwathani agatumira kenda onokia rurije rwa ana ba Israeli. Ko Mwathani Murungu no atumira mtu wothe, gutende mtu urendete kia Daudi barwa na Mufilisti kinya atano ngina bara baciaranitwe nawe batetekagia Daudi bakarwa na Mufilisti. No nto iba mwira go itokwije ituje ngwecia bieje indo aweyeta gutegera, lakini Daudi kwegentukira kiari ndene yawe na namenya Murungu atetagagira mianke mtu kenda mutumira. Murungu atetagagira kirasi gyaku kenda gutumira, agatumira mtu wothe urori tayari gutumirwa niwe. Praise the name of the Lord. Itwethirwo twe tayari gutumirwa ni Murungu, no ntu Mwathani Murungu no atumire mtu wothe nikenda agatweberia thina iria turi nacio, na nikenda tugatwika antu bakurungama na kuthithia mauntu jaria jagirite. Praise the name of the Lord. Untu boja datu bura tubati kumenya kenda otethio bo Mwathani bweja ni ati ugatumira nguo cia mtonge cia ndoa orwa nacio ndwera Murungu akwete. Praise the name of the Lord. Don't fight in someone else armor. Ukarwa na nguo cia mtonge. Sauro anenkere Goliathi, anenkere Daudi nguo cia aroibara bange na ciawe cia ndoa kenda ageria. Lakini Daudi araigwa akiomba kurwa na nguo ici, arauga akarwa na gintu kiria amenyeretie kurwa nakio. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kokwethore murombi na arua no mwanko menye njire kwe kurwa ne njire maromba na gintu kiria kironge kina maromba kigatorwa imbio imaromba. Ethore mwini no mwanko menye njire ku ne akwina. Ethore murombi no mwanko rwe na njireu tiga kwenda gutumira nguo cia bange kana wenda gutumira njira cia bange iria baroaga nacio njira ciao. Uramenya imbie tuma twethirwo turi antu bakugwa na antu bakurega gukinyira kieo kira Mwathani Murungu atwete ni untu turenda gukaraja mtungi ukairereria gukaraja mwenzako no ti umenya mwenzako uria akari ukairereria gwekira ngwira mwenzako ekirite na no ithira mwenzako i perfect atumirite kuthithio ntubu wathithitie na gokara stock urenya irora rombete ciaroni ukigeragia gukaraja mtu uria ungi shetani ashindwe. Bwana asifiwe. Ore biashara dire ukigeragia gwetania na mtu uria ungi ore tubesa tweria tuthire ukigeragia uturo wa mtu uria ungi tumira gintu kirio menyeretie na Mwathani agakutharima na agagwika bwega. Daudi arauga ntimenyeretie nguo ici cia ndoa, lakini ngeta na kiria menyeretie na imbije Mwathani akambonekanira, imbije Mwathani akandwirira na Mwathani akathia moncha manene. Untu bubonge buranko na tutoma tukona arua ni ate we must speak victory before you see hate. No mwanka twalie umbani mbere ya tubona. Bwana asifiwe. Ririo kuthithio ntu karagia umbani tiga kwaragia kanywa ga kuthira kana waragia biugo bya kuthira, aragia biugo bya kumbana. Ethwa ne ana wina bo you speak victory. Okaragia mauntu ja mega jana bara wina bo ethwa biashara wina yo okaragia umbani mbere nyobona. Bwana asifiwe. Ethwa ne ana wina bo sukuru you prophesy good things mantu jegia na bara wina bo mbere kinya ana bara ba succeed. Bwana asifiwe. Daudi augire ngakuraga narua kenda antu babareja bamenya kwina Murungu. Daudi atari ari kuraga Goliathi, lakini nkorone we nari convinced
ate akoraga Goliathi nontu wa Murungu urio rira weta marombene tiga kurombaga wina nkanja aragia umbani Magita Jonde ukaragia gushinda ukaragia kumbana kirengo gira winayo rira umagarite rira witete kuntu mwanya mwanya rira we biasharene rira urinda gwaku ukaragia mantu ja kumbana na mauntu ja gweta na mbere kinya wona umbani. Praise the name of the Lord. Nikenda Mwathani nawe akojoria biugo bya kanyo gaku nirio karia gushindwa uge na ndio tiomba uge na ndio mantu ja momo kinya nkoma akona kanya akona biugo bya gugwikia kire Mwathani Murungu auge kinya wewe ngwaku ategeta atia atiomba auge kinya wewe ngwaku ana baba ategeta atia batiomba lakini nirio karia ombani nkoma ationa biugo bya gukuthitanga kire Mwathani nonto naigirwo kiugo komba naigirwo kiuma mauntu ya karabwega naigirwo kiuga nje kwigarungama naigirwo kiuga na baku bakarabwega so rira warire ombani Mwathani agakutharima na akojoria biugo biria waitana kanyo gaku untu bwa muthia no mwanka tumenya ati kenda tombana kana kenda tomba kurwa na mufristi uju kenda tomba kurwa na giant hiji ndani ametorejwe yetu no mwanka tumenya ati ndoa te yetu. Praise the name of the Lord. The battle belongs to God. Ndoa ni ya Murungu ogwa na inyeku tiumba ogwa na ombe bwaku wango tiumba lakini leo kaire keje kire Mwathani wire Mwathani ndweje tiekwa ndweje neku Mwathani agakumbanira Mwathani Murungu erire Musa nere na Baisraeli ibarungame mwanyene na bakona Mwathani uria onokanagia. Praise the name of the Lord. Tibarungame mwanyene barwe ibarungame mwanyene betere Mwathani Daudi karungamire mwanyene jwawe Mwathani arwira na Baisraeli mwekorora karungamire mwanyene jwawe kusinyekaniria kire antu mwanka tonge ngwe Jesu na nikenda Mwathani nawe agaita ngugi ira iriawe. Praise the name of the Lord. Itotige guita ngugi ira Mwathani tufanye kazi yetu hiyo ingine Mungu atafanya. Bwana asifiwe. Itorereana itobaitane metugo emega mantu ja ujange ja kubarongeka Mwathani no kabarongeka itangoge bia beya biashara karabwega mantu ja ujange ja gweta na mbere Mwathani no karungama no menyate ndwa eje ni ya Mwathani. Bwana asifiwe. Murungu no kwere family Murungu no kwere ana na Murungu agekwana na ije kwena challenges nyingi nekiago kwera ronga makanya nega kure mushari ronga makanya nega kure mutongeria ronga makanya nega kure mukuru ronga makanya nega kure mwekuru nontu noe Mwathani noe ugakurwirira. Praise the name of the Lord. Ekeja kudwa Daudi atarungamira kanya nekawe Mwathani atende murwirira Mwathani atende monekanira ende Mwathani noe wa murwirire nontu Daudi namenyaga atendwa ni a Mwathani ndo atiawe ikyo gyatumaga wigwa kiuga ati antu baba bakamenya kwena Murungu. Praise the name of the Lord. Bakamenya kwena Murungu nontu Murungu noe ugaturwirira na nkethira ndana kugatire untu bwa muthia ito etikie Mwathani na mauntu jaria jakaumira. We trust God with the outcome of everything. Muthia jo mauntu tuitikirie Mwathani tumenye Mwathani nowe na final word. Bwana asifiwe. Mwathani nowe na kiugo kia muthia kiegie muturiro waku. Mwathani nowe na kiugo kia muthia kiegie njere uri nayo. Mwathani nowe na kiugo kia muthia kiegie biashara iwe kwi nayo. Mwathani nowe na kiugo kia muthia kiegie untu punte buria ukathithia. Praise the name of the Lord. Murungu nowe na kiugo kia muthia itwetere kire Mwathani tiga kuroreria muturire waku ujororeria mauntu jaria tiagirite kana uroreria kuthira kana uroreria thina
kana orori oro wagire na mugongo kana orogire na mutwe kana orogire thine maguru lakini etekeria ate kiugo kia muthia kiumaga na mwathani Murungu tiga kuwa no kinyete muthia mwathani atakinya muthia kana tiga kwaga inya na mwathani atakinya kwira ate kaga inya ende etekia mwathani no menye kiugo kia muthia kiumaga kiri mwathani Murungu. Praise the name of the Lord. Daudi kethirwa toka ategerere mwathani na rera mwathani aja negwe aja teni ana ba Israeli barinde kutura kurwa na Filisti lakini nontu bwa Daudi kumenya mbeo ira yari ndene yawe na mbeo ira Murungu ekirete kiri ana ba Israeli aramenya jojo temwirega jo gushindwa jojo imwirega jo gwita na mbere. Praise the name of the Lord. Lira Murungu akombere lira Murungu akuretire ndene ya ndiguru eti nekire mbeo ya kumbana ndene yaku na no mwankati umenye mbeo iri ndene ku ni mbeo ya kumbana ni mbeo ya ushindi no mwankoto mire mbeo ya kubwega nikenda mwathani agashionania ndene yaku. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Tuikire mbeo ya mwathani ndene yetu tumekire rochi tumiukirie kawetiko kawuri nako kanini mwathani Murungu agokirie na kathire mauncha mega itumenye ati kwina giants kwina challenges kwina mauntu ja maingi jeraja gutwaje inya indi antu bara bakombana ni antu baria bagetio tegi bwao kuma kiri mwathani antu baria bakerigiro tegi bwa ki Murungu ndene yao ibo mwathani akombanira gutiro thine kuma kiri bautwe gutiro challenges igatwebera ende challenge sieja mwathani agatuonokia twe baria tugacote thio kiriwe na tukiumira saindi renge tukaumira turi antu batoretie bara bange bakeinya inywa bara bange bageturangwa batu bara tugacote thio kiri mwathani agatuonekanira na mwathani agaturuirira katurombeni itugucokeria nkatho mwene Murungu na kumira turakuthaisha nande uri Murungu mwetikiku uri Murungu munene jukia nkatho no kumira gitene yao kionene ibwega Jesu ntubagitarire ega bavariro twete na gutwira ati Jesu mwega neturungame mwanyene nontu baba ndo eje ngai baba tieto ende baba nindo ya kumuringo kiao baba tukwenda kuromba ngai baba kire chari Jesu babira tugukurukira ira Jesu mwega imoto kuona baba inene eche mono na inge Jesu mwega tukona yakato chiomba ngai ende baba ro tutoro akuro gutubitana ntukwe arua ate ngai baba ne twara je ombani mbere kinya tubona na tumenya ate Jesu mwega ndo eje baba tieto ende baba ndo eje baba ni akumurungu akirekaniro baba tuteje kurungama mwanyene nikena ngai baba gaturuirira Murungu akirekaniro uturuirira baba family ne cieto ngai uturuirira ngai baba kire biashara Jesu mwega urungame na baba utwe ngai baba kinya kire na bara turi nabo na kinya ndene ande guru yetu Murungu akirekaniro nikenda baba karungama na baba utwe mwathani maunto ne jama nge Jesu mwega wajibu ambesha na ntubange bagetwagage inya na kinya maunto jama nge Jesu mwega tereja kweja ngai baba nkolo cieto ikiwa baba ikiora ne inya ende ngai baba ne bwega nontu bantu toshakwe deru ache baba tukweregera na tugwetikie na gwe Jesu mwega gatumbanera nontu baba ne gwotegyo bwetu ibwega ngai baba nontu members betu baratone nabo etambara baba kibadari magangai nuije ngai baba challenge babira tugukurukira nuije baba madena jara turena jo nuije ngai baba maidho jara turerete Jesu mwega twakwerencha Murungu baba tugerwa kiao oshemani baba na mtu no batu bankoro yawe mtu ngai baba irombare arena leo Jesu mwega na maidho jara ngai baba mtu aritete gae orogeta ngai baba gotwekira inya na gotwangura baba maidho jankoro cieto mwathani nekenda baba tokarunga mamwanyene na nekenda ngai baba ntubara turi na bantu kwenaria bakamenya ate kwena Murungu ndene yetu nebwega Jesu tunotuje na marieto jetu nuije ngai baba mtu baba na lieto yawe nuije mtu ngai baba onara umetegae baba tokoromba koringida rotumo rwangu ya kuntukonaarwa nekenda baba gatokinya mudia madina ya tuzinga tete baba Ezra ngai baba ne marogi Ezra baba ne bigo byare cyo giuta tena kuendelea kwetu kana Jesu mwega bigo bila bichagrete kana bigongwana byari tonekena togoteka karebwega baba ntukonaarwa ne tokoringi yangu ya kugai na bana otoro bwetu bugakara bwega metre to baba na magoga ne Jesu jerekere kwe na gwe Jesu gatuko gutoria na gutwetira mauncha mega nontu baboneka wagirite ekejera baba kwe mtu katika tene getu baba ntuko na harua
urengi baba kuwa baba gechurwa neno ro baba nene amwere joawe Jesu mwega no tuerete gae ate gokurokera mporo shaku mudra benene toreche mwekurora baba etora darike gae ale koringi vyangu yaku baba ne orere baba mtonde baba ore na ororo gae nonto baba nuije ngai baba opati ya meri yetu tukwenda kuromba ngai oroge tabago toringithia no kare ka Jesu mwega ija kumaikaroneke gae ore ejire lakini baba umeaja baba kuoneche adari meto no kirecho ni rogwe na kile maonto jonde baba kuma no goshi mwadhani tukesha gushokerera mwadhani ojore na njira ya mwanya itukwenda kuromba nuntu bwage ni beto bala batu ringre tenchuko na harwa tukaromba Jesu mwega nuntu wa timu ya Wero TV na FM murungo kia baba kabadari mekabokererie bagitango chanjara sho murungo kia okabaye ja kuenderwa gai bakiumagana na bagishoka Jesu mwega okabaye ja kuenderwa Jesu mwega kere station ile inge Jesu mwega bawushina na chomo renge nebwaga ngai nuntu baboka bendera okabokererie okadani mafamily shao bakiumana na bagishoka Jesu mwega Nototoro wakuru kada rubali yongereche kuna bange bakapito na kuna bange bari ya premium murungo kerekaniro bonde Jesu mwega kabadarime okabonekane bakimwana bagishoka Jesu mwega okeda baba bamenyerete nikana baba kanisa yetu yandarene na tegeri bonde baba tutegerete mwadri murungo baba kabadarime no kabonekanire omtongo baba baba tuburare na buje Jesu mwega erange baba ne TV ne atutegete kana ndio ne atudikereche murungo Jesu mwega rogeta kumudarima na kolingi dia baba madina jao murungo kiao okamogarure aekiumbe kingige kieru na ili yetu na baba na mutana na rakirindu mudeto mantosho kiankado amen. Thank you na mwadhani ya budharime. Bwana Yesu asifiwe. Poko dharimwa harari anino ubwenda wewe mwere imbio thoma na arua Teo mori imbio thoma mwere kireo thoma Iboega inkuona twinde itokwaraniria eu ne kumbonia twinde tukuthoma inyani ndi kuthoma mono nkiana nteorerwa wetekio ibubo nene kimbio kegukira nago tena gaku nongie na kawe nongie kawe iboega evangelist Kome untubwa ruteto ruru egarera warikia gutwa murungu akutharime nendereye gukwa rungiro rwinge rwakweza ana baku ana ba murungu au twakinya tugakaribisha deacons kenda tuthurania bieto na bakithurana ira mbere beja itutharime munje wetu teu ya tunaye mhubiri wetu tunampenda sana tunamwombea Mungu abariki sana abarikiwe 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 sana Yesu ainuliwe 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 sana tubadilishwe 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 sana karibuni atakayekuwa na wema hahitaji kuheshimiwa basi aende ayatafute kwa kutenda mema bila kusita asiyejali maneno ya watu maana yao si muhimu bali ajali nani mitano kwani mimi Mungu aliyemuumba atakayekuwa na wema hahitaji kuheshimiwa basi aende
waambieni waje waone, kuna Mungu mwingi wa upendo. Alitukuta tukigaga dhambini, akatutoa, akatuosha na kutusafisha, akatuahidi uzima wa milele. Simameni kwenye mnara, usubiri nitakachokisema. Zuieni sauti za movu na mpende kuwa wenye haki. Nenda upate na uombe, tofautisha kuomba kwako, maana hapo nitakuokoa, nitatoa jeshi kubwa kwa ajili yako. Ninajua yangu malengo ni mema, sio mabaya, ili niwape matumaini ya siku zijazo. Waambieni wenye huzuni, tulizeni wenye majeraha, waambieni waje waone, tuna Mungu mwingi wa upendo. Baba mutura moyo botura Kenya na Kenya tukuja mbere yaku muthenya jwa narua thaa ici nandi Baba tu thiete na bimwe bije bire tutharimite nabio Baba twabireta njere mbere yaku nikenda ukabitharima nikenda bikakuritira ngugi iria gwe wendete iritwa nikenda rietwa rĩaku rĩgakumithua biria Baba tutigire nyuntu bwa ngugi cietu na gukaria mĩĩrĩ yetu itoka bithegeie nikenda tukomba kugiana bingi bibingi bya gucokagia nkatho na gukageria rietwa rĩaku tutharimage tukiumara na tugicoka tharimaga ngugi cia njara cietu mathugania jetu na irie twena Yesu Kristo mwathani wetu tugeta mbere kurombera icunci bia 10. Kairi Baba turi imbere yaku tugucokeria nkatho Baba na tukinenegia rietwa rĩaku Baba twina bira bitĩtwo bire tithe na inya thanksgiving Baba bira bire imbere yetu Baba turenda kubinyenkanira njara-inĩ ciaku bara baritire Baba etoka batharime toka bongere bingi bibingi nkuruki ukenda Baba ukomba gwita na mbere ukibatharimaga Baba kwina njara bairirĩte bakibirita Ngai eta Baba ukabikinyanirie rie abageta mbere Baba baigukumithagia na bakinenegia rietwa rĩaku wegene ũtugi-inĩ bwaku twaromba na ucokia nkatho. Ibwega turungameni tugakarande turikie kiumia gietu na rwimbo namba 364 Musorio mwega ni Jesu Musorio mwega ni Jesu
gwitire tukiambiria na kama tukuona witenie na atwe munka thai muthia. All praises na worship ira mwathani twathithia ntuku na arwa itukorombo cietekire mbere metho jaku na itukuririgira kuma ki praises and worship ira twareta kiri ugwe mwathani itukwirigira itharimo kuma kiri ugwe na indenerie twaria Jesu Kristo twaromba na gucokia ngatho wega kwa mwathani wetu Yesu Kristo na wendani wa Mungu Baba ngwatanĩro na kĩrĩndũ mũtheru ero karama na tutwinde kumana na wetu mwaka mmoja Kenya na Kenya. Amen. Wega turikia kiumia gietu na ndi ankwenda riukia kanya gaka gutuma ageni betu bara bauturiungirite narua na arakunthe bageta bete na nkethi cia members ba PCA ndarene ya church na twibera beje kairi nkirikia gikundi kia ngwataniro berwa batigirwe bonthe taumagara ibwega Ibwega ulingo tongerete kiumia mbetawa Purity Makena na tutirimane ni kaire aja next Sunday. Tukachokia kiumia vestere na rwembo namba 316. Karana ni tonto gogotuka na Mungu